way and where we're from. Then the next thing is we introduced ourselves, us, people to people. Now we're going to have a look at some of the history and knowledge to connect us to our ancestors, right down to us. I'm going to get you to very quickly get into groups. Make them and clean it on the grass or something. You just roll it up and shove it down inside and make it nice and smooth. Sanding it out and then apparently it helps the sound as well. Now, I loved all the noise you're doing, so we're going to have a quick whip around because we might be able to do some drilling because we've got some good sounds coming from a lot of people here. So we'll have a quick whip around. We might do some drilling before lunch and then we can have a quick practice after lunch and then finish up not long after that. All of that. Okay, well, we'll close up here, right? Now, me here, anu ki a tātou katoa. Try not to drive your whānau mad, crazy. I think when we started, it was about go out and practice. If you're near a marae or get to a marae, that's the best place to have a practice. If you're by the moana or the ngahere, that's another space. Nā reira ngā mihi anō ki te wāhi ngaro moana manaaki tangi ki a tātou. Mai a te tane kai mā. Hirini mā, ana I roto I ngā kōrero o te rangi nei. Nā reira nā tātou I awhi. Ke whakatūtuki pai I te nui o ngā mahi o tēnei rangi, nā reira tēnei te mihi. Hoki pai atu ki o whānau, kia kaha koutou ki o pēpu hou. Nā reira tēnei te mihi mea. Nā reira paku karakia mo tēnei wā. E te mea ngaro, ngā manaakitanga ki a koe. Mai runga, mai raro, mai roto, mai waho, hei oranga mo te wairua te henengaro me te tīnana. Aumie, ui e. Tai, tie. Kia ora tātou.